musie kwa Ruth Muthoni itura riria Ngemari wa ndini ya Runyenje Central turacemania na mwari wake Tabitha Wanja uria wari mutumia wa Boaz Wanjala mwikwirwa munene uria wakururanwo na ikuũ cia andu mugwanja nyomba imwe aria mavirire nyomba nginya gukua mweri wa 10 mwaka muvituku itura riri. Wanja atutariria uria macemanirie na Wanjala mwaka wa 2015 riria arutaga wira na Nairobi nginya matuika kuvikania na itumi iria ciacungiririe kiviko kiao kuthira thutha wa gukorwo mekaraniritie gwa kavinda ka miaka 6 na gukorwo marathimitwe na ciana 2. Yani no auka gutaru athia rega kufaulu kuona mbia, yani auka nyomba yani na isirani ciake unaona tu, yani uko na tu arauka na tu kusariri to maveti yake ambiru gukuriva kundiva gukiongo gukungundi nyatha ino ni mbegu saga. Wanja athi na mbere na gutariria maundu gatagatiri kao macukiririe makiria riria Wanjara amenyire no wagia kana ga kathatu na mundu wingi na nirio ndumiriri cia thimu cia kumuruta moyo na muci wake ciambiririe gutumwa ni Wanjala. Ruo gone nagire kana ruo ngageciririka ni muviku neno anichunguza gora niratura guku akiambi kumbira wewe nitakuja hapo kwenu nikuchome na huyo mamako, hata petroli ikiisha Kenya nitaitafuta tu. No akavinda rekau atumagirwa ndumiriri cia kumuruta moyo gicanjama kia bamiri andu mugwanja gucinirwa nyomba maitiro nginya gukua nuthu kilomita kuma kwao yatumukire wanathengia gukorwo mucio wao niguo worotetwe. Ni kumana na gicanjama kiu osire kinyo ria kuvura ripoti sesheni ria vurithi ya Runyenje nyundu ndumiriri iria koretwo gitumirwa ni Wanjara. Twaramukire tukigwa kwa jirani kwa Kariuki ni kuravire tukimaka muno ngira mama akwa naririkana message irandikagwo ruro cio ria watangasirwe kwa area ya Via ni furu thaicio singena sokire kuona message akiandika akimburi kumbe siwe umechomeka we shetani na tutiraria wanatutira wanaturekana na guoya no andu etura tu ni maramenya mucio wetu tikwa we wandete weo. Muturire wa muci wake ni ucenjetie na gikiro kinene kuona maturaga na kiagago na musukumo wa meciria kuona Wanjara ni uthukangitie ritwa ria muci wao guku makioyo tethi wa kimeciria gukorwo kirutwa kwe Wanja. Tuwe Wanja takaanzura wakumu woterio nwa tuwewe terio tocio ningenda ciana icio tondu ikurasa na ni ciana irathoma ningenda tu thirikari mandethi icoke na guku niri tondu twana tunini atocire tunini ocire ku kanini gakiongaga. Boaz Wanjala tariki 13 mweri wa Januari ni urakinyitwe igoti rinene ria Runyenje no ati mwena wa thitango waoria mithenya 14 niguo kurikio thuthuria. Vandure Vakameme TV ni turarira Ngemari kaunti ya Embu ni Beta Dennis Food.